August ni kumsang ni somni pathum ni lai ni ani a in zawa in chibai le vekule Manipura sarkar le aman ruate anlo chamfai vekani Supreme Court chuan nimin thole ni chonudar ni atang khan Manipur chunga boina chuak le tharum thona chungchang chu nimin pya tho tan ni atang khan ani zone in angai to ta nimin chomhalama khan CBI chu kuki mei chepani molpho taka sarwa ka kongzo pui chungchang chui chiang turin anma ni chu thulo zo to lo turle hemi chungchang hi Supreme Court in arel tur thu alo shil to bokani Supreme Court alom lo Manipura chile chin kara boina chuaka Manipur sarkar khosak vel dana Supreme Court chu atilom lo le a Supreme Court hian thil omdan chu deng khong takin Manipur state sarkar che du dan chu asoi selin akhak ngal bok he thu boy Supreme Court ngai to ani lai hian Supreme Court chuan tuna hian sarkar le sarkar inopna le chumi ta na manrwa zongjong te chu thlani kalta chung khan anti turte tilovin anlo chamfai vekani ati absolute breakdown of constitutional machinery in the state for the past 2 months he boina chui chian na chungchang po voi chalu tukle mutluk sanang mai ani Chief Justice of India DY Chandrachud he thu boi ngai to tu bencha an ho tu pa chuan ati asoi zel dan chuan FIR zialua timuan luile ti khotlaya chumi chungchang thu zo fiana statement po ningnel takati ani ati Manipur Police DGP Kotin akau he thu ngai to ani le hunkar le thotran ni nisari thariat kumsang ni somni pathum hian Manipur Director General of Police chu ama nge Supreme Court a hian ronin lan turin Supreme Court chuan a hria tir ngal bok eptulamin court tongkam an khar chongang nimin chonua Supreme Court in Manipur boina le tharum thona thu boy angai to na hian Supreme Court chuan tongkam deng khong le siam tak amanga heng tongkam te hi opposition party te chuan parliament session kalmeka Manipur chungchang te Manipur Chief Minister N Biren Singh ban tir thu tile he state president's rule da tura central sarkar annorna a sarkar beina tan an khar chhongin an man ngei rin ani FIR sangruk zanga somni pathum zia lu ani he thu boy nimin chonulama ngai to atranani hian central sarkar ioding solicitor general Tushar Mehta chuan boina kai noya hian FIR sangruk zanga somni pathum zia lu ani to thule hengzinga som pakhat te chu mei che chunga thil swal ti chungchang ani thu court ne na ashila he boina din mun soina status report a thelu ani tho soibok mi pasari man anni to Tushar Mehta Solicitor General hian Supreme Court bench ne na hian he boina kai noi mei chepani sarwa ka kongzo puile pongswal chungchanga khan mi pasari man anni to a anjinga hian kumtling lo awm thu court ne na hian a soi Chief Justice Chandrachud chuan Solicitor General chu khang mei chepani te kha police in mi puine na anhlanim tia zotin a chapchar zui nga zat boka Mr Mehta chuan hemi chungchang thu hi zanni khatmai chungin thu information don thei ani lo thu asoi Chief Justice Adil Chut Supreme Court Chief Justice DY Chandrachud chuan dil chut takin kuki mei chepani mualpho taka sarwa ka kongzo puya pong so zui tak ni lo hetiang tho hi midang engza chiange pong so la tha zui tak omti azot ngal bok Mehta akimki Solicitor General Tushar Mehta chu Supreme Court Chief Justice zona achana chungchanga anoi zui le a police ne na FIR zialu hi zan khathil thua sangruk chuang te meu zialu zinga then khachu diktok lo om nge yang ti Supreme Court bench she ashila 0 FIR Police station Huambik omlawa khoya po FIR thelu the hi me ni som panga tanga zialu tanani a chu FIR panga ya juni som parukhan singlu ani ati Chief Justice of India chuan zona zot zui ngalin ani le chung thu boy zialu zozai tang chuan mishing man an omem ati a Solicitor General chuan hemi chungchang hi engma Manipur tanga thudon anei lo thu soi mai chana achal zel hetiang thu Solicitor General hian soizo nu hian Chief Justice of India CJI chuan me nilia thilkheng dei to atan July ni somni paruka chau FIR zialu ani MT in zona deng khong tak chu azot le a hemi nu hian CJI chuan zona dang azot le ngal zata
thil thleng le thu buai pakhate mo pahni emoni lawa khan mishing man anom lo mo heng thil thleng chui chian na thok tur hian inmong avarit lulai em vemule FIR thelu ti khotlai tam tak oma chua chapa tuma man an la om lo zui le ngal thani kalta chung khan heng mishing buaina wanga tuar tu te victims ne na tangin thu zo fi a chin chi an recording the statement pakhatte ma in nei lo bukamo ti thu CJI channa chota chuana zot le ani he state police te hian thil chui chian na hi an thok thengang lo zong ani ber hi thunun an ni bok heklawa dan le thupek pakhat ma om heklawa thani kalta chung khan Manipur state a hian sarkar le aman ruate an hlo cham 5 vek ani ti thu Chief Justice Chuan Thinrim takin asoi Solicitor General Chuan FIR sangruk zanga somni pathuma tangin mi zani somnga pani manan ni to thu ko ta sha tir le a Solicitor General Chuan Sarkarin FIR som pakhatte chu chuichan tura CBI ne na hlan konga avwai cha in amwang chang lawang ti CJI ne na hian ain tiama CJI in anial zel thubuai FIR sangru zanga chuanga oma heng zinga hian thubuai khir serious case engzat nge omti kan chedoni heng zongjong hi CBI kota in hlan vek seng lo anni CBI ni lo ngai to atur tur manrua mechanism chungchang hi soi kan doni CJI chuan ati kotin adu khop adong lo Manipur chunga buaina chuaka hian meza somnga ai tamthi anom thu Chief Justice of India hian soinon le in Supreme Court hian until sha dole mamo information andon hi andu khopatling lo le ti asoi chuak bok state hian an FIR don ti hetiang hian achisang murder rape arson looting destructions of religious worship grievous hurt le adangte athia sang vek turani Chief Justice of India chuanati DGP na arit Supreme Court chuan Manipur Director General of Police DGP chu he thubuai ngai twale hunata na ruat August ni sari kumsang ni somni pathum tho tan ni hian ama nge inlan turin asya tirba ka FIR lut to zongjong ter tangin thil omdan ready information ein ring turani chungte chu thil thlen hun zero FIR thelu ni regular FIR da ni shat pui tu ti ne na tanga statement unlock ni section za somruk pali CRPC anga statement unlock ni mishing anman ni heng information te hi nei kim vekhi ava ol samdon lo tak em chui chiang tu tu ruat Chief Justice of India chuan Manipur buaina chui chiang tu tur committee ruat le chumiatan High Court Judge lo tang to te ruat chungchang hi court ngai tuana chuana thua soi India ram fanu te ven him nge indu ven lo lolo Phadrua loin Manipura buaina achwana muntina meiche chunga chetna chi sang sang athleng ti achianga Manipur chung lawa poram chung mundanga po hetiang thil hi athleng ti in chuan lamin siam turani lo India ram fanu zongjong te hi ven him anni ti nge pakhat ma hi ven him anni lo ti thu hi in soizok don ti thu Supreme Court a West Bengal Rajasthan Chhattisgarh state chunga meiche chunga chetna thlengai to atura thlen tu advocate ne na Chief Justice of India DY Chandrachud chuan lo zot bokani heive thung hi mitam tak chuan Manipur buaina chungchang thubuai hi Supreme Court hian thutlukna no sarum taka siam anbe sei mai thei he thubuai ngai to tur hian bul an la tandon ik ek chau alani ti kan sha ta trol he thubuai hi kumingzat nge ngai to ani ang ti te mi engzat nge lung ina khung an ni don ti te hi to na tan chuan a then po kan se theilo ti ang chau alani a o min shil ro zanina ngei ti mai thei alani lave source NDTV Hindustan Times Barin Bench The Hindu huna kolvom kan thuthung tonlai bo ruwa ka wanga Mizoram lama me te te kuthak do na ril ru lo put vengot te hi anma ni ang ril rupuwa kanin nuk niam ti na ni dona Mizo Christian ril rusuk thlekle thupom te Christian philosophy nen ain me lo le ang Bhagavad Gita Hindu le khabuthiang him thu hi Sanskrit atanga English a an le hi lo enila whenever righteousness wants and unrighteousness increase I send myself forth for the protection of the good and for the destructions of evil and for the establishment of righteousness I come into being age after age ti ani a mizo tong chuan digna pal zot ani huna le diklo na chung nun huna chuan keima karunin tir thin midikte hum him tole swalna tichimit turin
ro rel na dik tung ding turin hun kar bi phuar lovin kalo lang non fo thin ti na ni do berang chu Hindu ho le kha buthiang hlim ngei mang te hian an thin nung athalama chok thawila Hindu twa te hi kantinep deuh theima na rirulam san na hian kan nun pum akai hruai hian asiat si a tunai borua ka wanga Mizoram lama meite te kutlak du na rilru loput ve ngot mai te hi anma niang rilru puwa kanin nuk niam ti na ni dona Mizo Christian rilru suk thlek le thupom te Christian philosophy nen ain me lo hle ang Mizo te chakna hi kan nam tamwang ani ngai lo ti achianga kan rilru sana high moral values kan nei wanga ni pialama nam chak lo chan ngai kan ni wanga hriat lo lama tanga min tho sak thin ompui tumak tak kan nei thin wang ni in alang vai kan ti Hindu ho zinga ngei po uluk taka thil ngai to achi antama chin thliar na manga politics a ham thatna zondu lo khu atam zo kan ni a heng te hi nam tlem jok te chantu le manrua tan hriat lo lama tanga puitu hian aron mang thine moti thei ani min khongai tu te mit ti kham zonga chet lo tho hi afu ber lo mai thei pui phua anom phot chuan chaklo na te nek sor na te kara Christian chu andu alwa thina ni ti kha history atangin adik thin le in asiat masi he chaklo na ti chak kan ni na hi shelowa kan thu thlung kan kalsan chuan puitu nei lovin kan chaude rang ti a hlom chen khatti anga annam puini lo te ngai sakle khovel ma a namra pom ni ve tho anga kanin lan lo hi apoimo hle ang anni chu sa khodang buan zirtir na dang pom le thinlung kai hruai tu dang nei anni a keini ro tlom na ngai sang chaklo na chakna mu thin le puitu ko chuak thin nam kan ni wangin kanin anglawa anni le keini ri rudang lam na hi kan din chhuana turani arin om kan bible hian ri rulam san na ada poimo zia hi shaila ti sache chhuana chu ri rulamin akai hruaya kan thinlung hruai tu hria chhuale thin hi apoimo hle ni Johanna bung sompali chang somni parukhi lo enila ompui tu tharau thiang lim kaminga pa in aron tir tur chuan engkim azirti rang cheu in ne na ka soi zong zong po asia chwa tir le ang cheu ti hi kan kal swal lo na tur le pui tu ron lan theina turin kan ni na in tre chuak thin tur le nirudang lambik putura min fuina ni in alang kan che vel boina kara boy velawa kan lo om chan te hi chuina chang sia ila nam sipai ten an thisen an lo hlan na le mizo mi puite torna na sataka wanga tuna ral muang taka leng thei kan ni hi sharing ila avadu om em in hum him na bang thatak min lo sa sak tu te thisen luang le an torna te nam nul lovin tuna kan nei mek ral muan na mantam zia hi sharing in kan kul pui nei chun tingeng lo zong zelin kan riru lama tal isang ang umyang asak ming po ka shat lo kha Silal Thazwala Zalen News Kachano ngay nat omlal ngeng pui to chong hil lo nan kadu thu sam pi alam sheta moi chung chuanga kala phwa min sak phwa chwa dan thon thu hi kan pho chuak ve nge tun rim chan na la a min ngai lo sham se kum som pali zet alo liam ve tareng mai khamini khati in ka soidon nge khami kum khati in ka soizok don kum sang ni pakhat pol ko thlatir tarik ni som panga zandar kwale achan bevela isak mel ka mu masak bedroom kha tute mohla thuin nang ka ton ni che khan anti angot hi chu ani theingangin ka hre si lo khaminia mizopa hun bi chhar dan chuan khazana khan ke chuan ka tong ngei mai che chople chila ka thinlung fan chuak vek tu ton thenga ka theihil to lo ka ching mitthla a thalak thaber angmaya fia fai fel tak maya lacham zui reng lim taka Christian labule KGP General Conference labu la saktor azirzela ikeu thak vel sek maile thalai rual kal khomte boruak ti jang khai tura michen khatlem chan toy buat seile fiam thu tho a hun mang tu te I thut muna tanga zafashana ilo nui vel mel te mol mai kha ching mit tha a cham ringa khamizan kha chui thangwala hian a thengil phal don lawa a thinlung pheka hian aziak tlat to don ani aming chuan tlangwal tia ming anwa zinga chuan katel ve ngei mai ka kumin aphak to miawa chu chapa ka taksa poina phuwe to shim bok tlangwal ro hi kan nung changle hring nun mandani ro ainang te chiam lo tlangwal thin kha chu mei chemi tak
ler ti hia la soi anom boka tlangwal then khatero nulanga isak ve tak amai ro chu meiche mi zia man thiam si lo meiche lom zong le rilrem zonga in herrem le thiam si lo meichia ten an ngei ron tak lo te po anom ve chok heng zinga hian engchi ber nge kani ve ti hi sha thiam har ka ti thei te sin tlangwal meiche fil le kom nuam tak bula om nuam ti ve thei tak ma se meiche telmia lo po om thei tak meiche nga ya lunglenga kur ngoi ngoi lo chi ni in kain sia a ka thian te po in chu tiang mi chu ni in min soi ve thin bok tin zirlai kani a lekha thiam thei filor tak kani lo ti kain chi chiang boka ka zirna lam tluang ti bahla thei tur chi nia ka ngai meichiat mi patna lam le huwa lam chi reng bo ruwa ka changa in thiar film tlat ka du thin na chuan college le university ka zo thlengin meichia ngai zong anga han khalfal ve de chu soilo meiche jinga thian shim po ka nei tlem hle zule sale huwa lam bo ruwa ka changa in thiar film chu katan chuan thil har sate chiam nia ka ngai lova tin nula tlangwal na lam tluang po ka zo thui lovin thlangsa pui tong han ho lokila experience ka nei tamlem lo hle a tin in somhar satur khopin apoi chin huang la dai pop lo ka ni ber ome chu tak chu thil chuan tak chu ni ve nge yang tunlai thalai tam tak buai na le har sat na to me ka tanga min ti film tu ani miau mai si a ole zo khobiakin tlom tak lian te chiam lo achung rangwa abangda bulmaya biakin ang chia thowasak biakin aya tlema te deu Sunday school hola athulai kawa mu khan ani chuan minron mu be haulawa mitlalek leka tukver kong kain hong hiaw mai bul chi a aba sam thla sang chunga fellowship kai shwai tu te thut na lam en rana athuve nap mai mel ka thlir ngoi lai khan ani chuan min thlir ve hau si lo Khamizan Pastor Bial KGP Conference to Berzan Inkhom Ban Fellowship Program Zuk Chimbe Tumakal Hol Chunga Thutna to lo wanga Hol Kota Ding Khotlai mai khan kumsomni pakwa chuang zet he khovela jinkong azo meka avoi te khatma alamu ngai lo mutamai chu mak ati a mu no mati a khirnin har ati a sha thiam har ati ngoi lo theilo tu te ne mohla tho in kanin tonni khan tia an soi hi Khamizana ai non par yang ching khwalin moi tan khachuan adik theilo tlat mai ke chuan ka tong chi a nangi ro chuan min tong ve si lo ke chuan isak mel moi thirnin omlo tak mai kha khodang hoi theilo lekin ka thir wonga nangi ro chuan Khamizan kha Khamidar kara khan ko omve ti poise si lo Khamizan khan ke chuan ka tong ngei mai chi a email ka mu tir phat khan kan nun hi isoi dang lam dor ani ber mai ka thin lung chung ril ber thlengin iron suhong ngal rop maya ti chuan ka thin lung le ngai to na ti chu inei ta feka tongkam khat po seng lovin min thunun ta ngala ka thin lung chu ita lo ni ta ka thin lunga tang hian nangman min chua santani chuan thushanani ke chuan no chua ngai na che ka shelowa ka thin lung lal no chu ka no chuak phal bok lawang kumsom pali lai alo veita kha thin lunglal no kha ching mit thla a kumsang ni pakhat tarik ni som panga zandar kwale achan ve a pholdung sei kho a kamu ang chia la cham zui ring kha kamu masak ber zan khan khoilam mi nge ani a khoilam khochuak nge ani ti tele asak ming thlenga zo na hun om thei si lo kela chumi khwal tlangwal ve tho kani boxi ka soi to ang khan nulami tak kani hau lo ka ti to kha tute emo chuni la fellowship an trin dar chia khan bekbor na hun ka jong chuak thiam nge yang ma se ka thiam ve si lo chunula chu fellowship an trin dar lai vel tak ma ni ria ron lampana an hon dar sung lai chuan ka hlo ta dai mai chuta tang chuan kha ching khwal lal no kha ton le ni ka nei ngai talawani chumi zan fellowship chu zai anwam boka zandar som pani le achan ve vela dai kan trin nge a hemi chung zong hian ari le reilo po thulovin ching khwalin moi thlir thei reng na tura atira ka thut mun rem na ngar chuan ka thutluan chuak zaka khanula kha miri rutluang tak ti zok lo tak ani nge yang abula nula dang thuve te angkhan ahoi kwal ve vak lawa abula nula dang anga hokdak ve de uchuni se Sunday school hall pon lama munom thira lo thlir tu ama po biak chak mai tu chumiron mu ve nge yanga kariru ang chia lo pu ve hlawin
kalampo aron hoi ve zau zau mai thesin ma se kha nula hok dak lo tak mai kha kalamaron hoi lo a om ve thawe holpon lam thim chin le chin lawa thut mun karem tlatalom asak ming tak nyal po ka zot man si lo tlangwal zei tak rem shi tak chunila abula nula thuwe zunram thiara ron chuak sek te kha lo zo na chang ka she tur hi nia amai ro chu kain thiam ve tho mai asak mel moi tak ka thir lai kher kher chuan khovel chunga thil dang re reng hi abo vek ni ber hian ka sia a cinema film mu nom tak thirin ka thira karil ru zong zong ama khana kalvika kumpui tlingril ru film tak nei ve tham to chu no pang chiril ru no le pang chang tak ang din huna katla thadora karil ru ngai to ana chu ka thli film theibik lo fellowship ban vele athen ina ka zui lut ve nga lang tilam hoya ruwa man na lo siam lok na chang ka shebuk si lo khamizan fellowship na huna changa karya run lampana ka hota kha karil ru le ngai to ana chu awa kwal zak zak ani ber mai khamizan mut na hun rei to lo tak maya khan darkar khatvel chang ka ching sek ome ton manglama ka tongzui ta buk si lo atu khwa alo wara rei ek lang dung moi tak mai ron chun eng ma sa in turni pui chuan a eng moi tak mai chu aron her chwa pui le ta phuldung seile a chevel ram te chu ni dang zong a in amoi zwal tai moti mai tur hi ni a khothlang lam han thirila Bangladesh tui khwa ti an soi thin chu tlangram kara chuan tiau chhum ang mai hian awar pheizui mai boka dai bulvela sham thiam watin zai vortile partin thangbul chiai mai te chuan kalung len anti zwal hle mai mei chetel lawat le ve thei tak nia ka thian tinge ina min lo soi ve thin na din mun chu ka hum him zo talo mei chia chu tunge ni khoilam khwa nge ni engang chung khwa tanga ronji chuak nge ni ti po kalashia chian lo asak ming tak nyal po kala zo chwa man lo asak ming po ka shiat lo zuna wain zodol zorin ka zor ani ber mai asak ming po ka shiat lo kha nu le pa u naw leina nai te ne na han soidara hanin nem pui chi la ani si lo phuldung sei khwala chuan mi khwal tlangwal ve tho kani miawa wangin tlang nel taka asak ming po ka shiat lo nula hanzon kwal vel chu arem si lo tin hanzon nga ina lam ka shebok si lo ti chuan phuldung sei medical quarters pakhat phuldung sei damdoina PHC pharmacist na thok ka u chia silal thar zwala quarters lo amek chunga chingtang lui to tak ashui te ber number 1 to lo chula chuakin hela hi kalo swal chuak tangot mai ni e asak ming po ka shiat lo kha satolal ngeng pui to chong phwa to silal thazwala music arrangement chwante haunar recording studio chan mari aizol asak ming po ka shiat lo kha handonin lunglam kawai mindon ve reng hian amoi silo mual zapui kardana hian he hi mo ching khwaldi zon nga ya tlai ni le na wai chu asak ming po ka shiat lo kha thinla ya ayang acham tunle ni her chuak le angmo chaktiangan azing ria ye lena tlang zo dum dur nen du thu ayang han samila thuwa len thiam dung thulin fan kanwai me tlang liai loi keitir len moi len na engtin min lo changang mo runin chung valoila run mun len dun railway in chungkhwa nun min to rem se chutin limten leng dunin damlai pial ral dung thulin nang wanga du ai sam hian